Ima ona predaja koja se bilježi u našim kitabima. Po čovjeku u prijašnjim vremenima ljudi su živjeli više godina nego li danas to žive. I hamada je činjenica kako idemo ka sudnjem danu da se sve manje i manje živi na dunjaluku. Kaže, živio je čovjek u pobožnosti 200 godina. I šeitan mu dolazi od svaki dan. Navraćao, nije uspio navratiti. Jedno kad je već bio gotovo pa i odustao od njega, a šeitan nikad ne odustaje od nas insana. Do sunefesa, do smrti naše čeka da nas odvrati sa pravog puta. Imenite. I kaže, nakon tih 200 godina ibadeta šeitan opet dođe pa ja, kaže, ne mogu da, evo to ćemo malo prepričati svojim riječima da smo bolje shvatili. Ne mogu, kaže, da te razumije. 200 godina živiš i klanjaš i Allahu na seždu padaš i imaš još 200 godina. Tebi je Bog odredio 400 godina, kada sam to čuo da ti je toliko odredio, 400 godina ti Bog odredio da živiš. I ode od njega. Već me ubacio malo sumnje. Kaže, počne razmišljati, pa vidi bogat, ja mogu 100 godina ići, kako bi naš narod kazao, opijat se, pijanšt, raditi svakakva djela, pa onda oni 100 godina se kajat Allahu da mi Allah to oprosti, jer Allah je prosti, on će oprostiti. I bezveli kaže, ode u kafanu, napije se i on je noćom Allah odredio da umre. Šeitan ga nije htio ostaviti do zadnjeg dana i nije gubio nadu da će ga odvratiti zapravo puta do zadnjeg dana. Ovaj čovjek koji je 200 godina klanio na kraju poklepu, napio se i pijan umro. Braćo moja draga, moramo biti uvijek svjesni da je šeitan naš neprijatelj, da nas on navraća i da nas on proganja. Imenite, one ružne misli koje imamo, to su od njega misli. One ružne riječi koje u nama gore, ti njeg kaži mu, reci mu, progovori, odvrati, nemoj šutjeti, još jače mu opsu, jednom te opsu, 15 put mu opsu, to su šeitanove riječi, njegove vesvese i on te na taj način želi odvratiti sa pravog puta. I šeitan odvraća čovjeka od teube. Odlažući mu teubu govori, tako da mnogi danas govore klanjaću kad ostarim, klanjaću kad odem u penziju. Hoćeš li ostaviti? Hoćeš li otići u penziju? Hoćeš li biti zdrav ako ostariš? Kakav ćeš biti kad ostariš? Klanjaj dok možeš. Klanjaj dok možeš. Ako je današnja džuma farz, ona je farz meni tebi. Nije samo meni, nije samo tebi, nego i meni tebi je farz. I nemoj ostavljati za neku drugu priliku. Nego ono što možeš danas uraditi, uradi danas, ne ostavljaj za sebe.